Posle rušenja ovog veoma nosećeg zida, nije, sakupljanja šuta i iznošenja kako i zazidavanja otvora od vrata, sad je došlo vrijeme da popunimo rupu koja je nastala u podu od rušenja zida. Pozdrav, mi smo Sara i Saša i renoviramo stan iz 80-ih. Ovo nam je prvi put da betoniramo nešto, pratili smo jednostavne korake. Prvi korak je čišćenje, drugi korak, a koji ljudi često preskaču, je nanošenje podloge. I treći korak je betoniranje. Obavezno pročitajte deklaraciju na samom pakovanju, mi smo koristili gotov beton i mešali smo ga vodom. Dubina rupe je bila između 3 do 4 cm, što je minimalna visina da bi se koristio gotov beton. Potom smo prešli na produžavanje zida koji treba da služi da sakrije frižider. Napravili smo konstrukciju od profila, shvatili smo prekasno da je prvo trebalo unutrašnje pa poslije spoljašnje strane da se naprave kako se ne bi mučili previše, ali ništa strašno, krajnji rezultat je bio odličan u svakom slučaju. Uživajte u ostatku videa i ne zaboravite da nas zapratite. Pozdrav!